Action bato from asmo man. Eno kwani ade aka. Enti misra mo Ghana foi. O boy Sabato, the youth for Kenya Pong. Edi enti am se me the youth for Kenya Pong. Wa twini nipa ho, wa twini Ghana ho. Wo wonyere Ghana ho. Wo betena ho no ma Kenya Pong. And now you say Kenya Pong, Kevin Taylor kwasia. No odidi Kenya Pong atem. Abrabo Kenya Pong abo Ghana for abrabo so. Wo wa bobi da. Kevin Taylor. Abrabo Kevin Taylor Kenya Pong abo wa bobi da. Kwasia bia no betena no kasana Ghana for agedi. Mesimi oye ni ba. Enya forma ye hwe ni papa pa omu eno mapa ewo omumu ni ye be support omu mi wanye ni ba mi gina ma enya forma nkwasiafo no bi te se nkuto te se David te se freedom fighters te se wo ma Frema Jonas nkwasiafo asefo ade ya yesusu obi so de G1 yesu obi so de na no kakraka free mind and enya forma ko adi na mebubo no enya forma di na mebubo no abusia po mu because ma bra bobi o mo bone etan enkyere so mu fra abusia bim ti abusia po mu Kevin Taylor ne papa po no plus na yesu tie plus de no bewura sa no ma ye kosum o papa tu no fu no de bua ma o papa plus atwe no plus kura de we so different anya bia no oto no magana fo yetie na mu a Ghana nya mo mfaso no ene mu chimi na ya kan mo chimu tie no mo se mi oyan ni ba me medu achi me se mi oyan ni ba okom me mfa wo me kama agene enya fo ma yeso yenkwasa asem bia ne be follow Akifo Addo ya bia me enya fo ma na mu a Kristofo no so a mo sori tie Akifo Addo nya me chia mo ka wo Kristo ni bia wo sori tie Akifo Addo nya me chia wo ka God go punish you edi entira me kasa wo ti wo asori panyi wo ji asori sika na da kogu bank asori panyi wo ji collection tight na da kogu bank na hiafo bre wa asori ma enye school fees na ye busa school fees ni abra bo sei and am de tie me ma me competing course for how many years me ma me competing course for how many years me ma me da so bre na me nya scarce ko ya etutu so dudu what you are dumb what ha mamu fa go asemo na me tibo mo ye mu bi ne kasa tia jo mama mba atake but enkrani di na nado atem no mo si na nado abanye wo freedom fighter mu a wo ti na nado abanye bia wo kwasea mami ni matem kakra wo twa ne freedom fighter wo si na nado abanye wo chimi aboa na nado tam na egu asphalt na nado tam ne ye kra no mapaba Ghana ambulance na nado tam na etu allowance kwasia for doctor for construct sa what is na do ba president doctor bia construct da NDC wa ba so da bia doctor for construct what is doctor for construct da what is doctor for Ghana doctors are construct da if it's na do be dia kunya Jamama ewo power teachers construct doctors construct obia construct mu chimi mo na nwene na munya asa mo ne atom wa yese mu na do aban fi we ya year of return na mo gu hu fi nkofo bi nim se na do time year of return bi ba ma obi fa ne bag so oba Ghana NDC ma entime year of return wo ye kura anyefe wo ye kura na wo ma I tell you na do ba mo company se ba BMW Range Rover na wo hwe wa brabo wo to aba ma NDC no hwe wa brabo ekuro na ofirim no wotu abama adwamama ba e hot say heaven CSF na ba mu shade akire no wofiri north ono na se ofiri hehe wotu abama NDC for how many years kuro na ofirim no hwe na brabo asamo no we trans social media you guys think say you people you can talk wow me man no dey metima catch 5 hours metima catch from morning to 6 o'clock dey mia na nsuo membre disamo mo se manwate entimu criticize Akifo Addo aban a ni obi kan de Akifo Addo na entimu no ho ye mo hia freedom fighters for minim samo agenda kutam no se jamama baba power jamama de otimi chaade na o mo abrochire am ye freedom fighters mo bi mo nya opportunity ayi mu cars free car na wo pa bi atwa Ghana no car na wo pa bi atwa Ghana na bia obi akoyi ka wontimi nyi ka Unya ska betia duty
Ukura house and face Ghana. Our person John Mama Bana de Casa una a freedom fighter. Una o Casama Ghana. Emma Ghana, John Mama 4 years, and to me Ghana you. And this Emma John Mama about 4 years, they can never change Ghana. And I quote, they can never change Ghana. It's move you to Rubia. Moya Monse Money freedom fighters and Mokwaji Ghana. No. Stop your nonsense. We know how Ghana was. And we know who is changing Ghana. Nobody is stupid. Nobody is. Yanyam kurasa de mumu bino. Muyem kurasa fon kwasia fona. Musi mudi be musha chinti muye freedom fighters. Muye CSF. Kwasia. Me ma mia wo me. Mu tagi wo mwate. Me ma mia wo me medru samri. Wo na be chema brabo mu nyansa de ane me jimi dodo. Wo na be chema Ghana de wasa Ghana de ane ne me nya Ghana ni. Hello, me free ayo. Me free bolega. Me free Niger. Me ya Ghana ni. No now be lie to me Ghana how Ghana was. No now be lie to me. Me I know who say Ghana no. Akifo Addo na be say no. Akifo Addo kura ne penso ye asphalt. Mu chimi dodo. Mu tie. Akifo Addo penso. MPP abamu. Health insurance ye adwuma. NDC ba egui. Mu yade toto. Akifo Addo penso obi ko school free. Mu chimi dodo. Akifo Addo penso no. Ye di ambulance aba. Wo Ghana ni bi a wote wa wo ye kurase ni a woni ntiye. Wote wa ma ambulance ne sei. Wo wi Akifo Addo na ehunu amane. Ana na abanye mu chimi dodo. Why you people are so stupid? Akifo Addo time ye railways kwan. Me si mu chimi dodo. Railways kwan na say. How many years na Ghana railway egu ye? I tell you. How many years na Ghana railways egu ye? Adamu kasi ye jimi yana. And I'm about to now freedom fighters. And I face the country. Mune ne mo se won face mu ntimu jimi. Me se mune ne mo se. You are so called your mothers and your family. They didn't even face you guys. Inti chimi no ya mo se. Muna mu chire nyansa. But you people cannot educate anybody. Papa na wudi na tem that Fred na wo kaseti an. That Fred yemu bi na edi atem kura won pe. Obetra social media so a o ka na adwene onidi atem ba mu musimo jimini anidi atem dia musimo jimina mu ye freedom fighters ya mudi chimi na fight magana dia we are all ready for your nonsense enti wodofo ye enta obia and I mean I don't give any respect to you call yourself freedom fighter what chimini watem di freedom fighter any own freedom fighter ni di atem di na ba dia yesu ye di atem timbazam ka che freedom fighters for self agenda bia we know who is behind. We know who is behind you guys. Orafo mon kan hu sanam wo enkura bia mu treni wo mu emu bia jai because say mo they lie to you guys say ye beba power ye beba mu say etimo mo agenda mo de freedom fighter no enye Ghana nti mu freedom fighter agenda no nobody will tell me say it's because of Ghana. Me sitting here, you can't tell me say untim kan chem say oh fight ma Ghana. E dia brabo bi na mo ba mo de fight ma Ghana. O be catch them untie me common sense o tie me. O be catch them say Ghana. Obi krom kwanye. Inti nanaro na be di na tem. Wa bra John Mama be president before.